Sada će vam Valter pokazati njegov sistem, kako on čisti sipu. On prvo izvuče glavu, pa ide sa druge strane kosti, znači od trbuha. Vidite ikre. Tu je indigo kesica. Crnilo je zaleđeno, jer sam rekla da sam sipu bila zaledila, a to nema veze. Nikakve. Ovo je indigo kesica. Da. Crnilo. I tvoje ruke. Ima dosta crnila. Puno. Ali imaju ikre dosta. Ja, crnilo. Znači to ne. I to je kost. Se Valter radi drugčije. Zareže sa strane. Mislim da Valter to brže radi, ali... Onda kad ti tako ide, očisti mi i ove dvije što su ostale. Izdat ćemo zub. Znači zub kao lignja, vanka. Znači ja ovo radim bez rukavica, Ali je prljavo, kaže vam, uđe vam nokte. malo oko ja probušim. To sam napravila. Probušio si mi po frižideru oko. Rekla sam vam prljav posao. Ko je uz more, najbolje vam je sipu čistiti na moru, vjerujte. Evo nam je glava, najduži krak ide dugo. Inače sam stavila prozirnu, rekla sam foliju na desku jer nema šanse da postavim desku operet. Kosti kojima papagaje zakljunove, moj papagaj mrzi sipinu kost, nema šanse. Evo rekao je, aha. Tako da ću ja se ubaciti. Znači gdje je oko, osjetit ćete tvrdo, ka hrskavica, to ide vanka. Ne bojte se ovog oko glave, točno znate da vam je oko bilo. Evo još jedno. Znači trbuh. Otvori, evo crnila uha opet imamo. Trbuh, ledrob. Sa indigo kesicom. Evo, možete odmah glavu izvaditi sa trbuhom. I ostaje vam kesica sa crnilom. To morate otkinuti. Kad vam je sipa baš s ribarnica, morat ćete biti jako oprezni da ne puknete kesicu. Kako je moja bila friška pa sam je zaledila, meni je crnilo lakše izvaditi. Zbaciti. I sa kost. Znači, sa strane zareza. Mislim da Valter radi lakši dio. Evo tu su kosti. Mislim, lakše on to. Ovo crnilo sa bijelim vinom, malo razmutiti. Ili crnim vinom, a? Bijelim. Znači bijelim, ali ne smeta ni crno, ali bijelim. Dobro, to bi bilo to oko, još glavu. Znači zub, vanka, zarezat oči, počistiti normalno ovaj dio trbuha, zarezat oči, ajme ruku Valtere, jedno oko, drugo.
po sredini je nožen, jedno oko vanka. Meni je ovako fascinantno gleda kako to Walter radi, brzo. Ja ne bi ovako brzo. Nemoj trest ruku, sve mi leti. Kasnije ćemo ovaj velik komad sipa i sići za rižotu. I naravno kuhamo crni rižot. Sljedeće. A meni je bilo važno da vam se pokaže kako se sipa čisti. Znači ovaj dio je oko i vrča. Krakić. To bi bilo to što se tiče čišćenja sipa. Sada ćemo sipu izrezati na ploškice, kockice za rižot. Prije toga je malo properite. Ne treba puno, malo. Crnilo koje smo ostavili ćemo pomiješati. Rekli smo možete sa bijelim vinom, ako nemate bijelog možete sa crnim malo. Ovu opnu skinuti. Sad ćemo pustiti Valtera da nas sve izreže, a onda krećemo pripremati rižot. Evo sad sipu smo izrezali, očistili, izrezali i sad ćemo u ono crnilo što smo izvadili iz njihove indigo kesice dodati malo vina, može bijelo, može crno i promiješati naravno. I onda krećemo sa receptom za crni rižot. Evo to je to crnilo. I sad ćemo pripremu napraviti za recept. Sada će Valter izrezati crveni luk i češnjak koji nam treba za rižoto. Potrebno vam je maslinovo ulje, vino, crno, sol, papar, peršin koji ja nemam svježe nego ću koristiti suhi. Treba će nam kasnije riža i to kvalitetna koju ćemo posebno skuhati do pola pa ćemo miješati tu toč, ajmo reći od sipe i to bi bilo pretežno to. Na kraju ćemo dodati maslac. Tri, četiri češnja bijelog luka. Ko voli malo žešće može i više. Ja volim žešće, znači sve.
Znači, jedan crveni luk je za dinstanje riže, a jedan je za sipu. Je li tako, šefe? 1,5 za 1,5 za sipu u biti, a pola luka nam je za dinstanje riže. Ovo je sad sve lako, osim čišćenja sipe i pripreme sipe za rižoto. Jer vam niko na ribarnici, vjerujte mi, neće napraviti. To bi bilo to. Ja ću sad početi spremati oči. Krećemo sa pripremom. Dodat ćete duboku tavu ili posudu maslinovog ulja. Samo prošarajte. Znači na zagrijano maslinovo ulje 1,5 crveni luk i odmah ubacite jedan lovor koji ćemo poslije izvaditi. Luk ćete posoliti i dinstamo ga dok ne postane proziran, to jest stakast. Ovo je lako, rekla sam, najteže očistiti sipu i najprljavije i pripremiti je za rižit. Tu smo uzeli od Skotija rižu. Crveni luk obavezno dinstajte na temperaturi slabijoj. Što se više dinsta, onda vam je bolji. Kad je gotov, dodajete sipu. I promiješati. Sipa će sad pustiti tekućinu. Znači, da se ona dinsta. Evo kada je sipa ovako se izdinstala i kada je nestala sva tekućina iz nje, sad ćete dodati bijeli luk ili češnjak. Dodat ćete peršin. Promiješat ćete i pustit ćete par sekundi. Pripremite na maloj žličici na vrhu samo malo koncentrata od rajčice. Znači vrh pokazat ću vam male žličice. Sad ćemo tu odmaknuti. Evo, to bi bilo to koncentrata. Evo, i to ćemo ubaciti samo malo. Da ne bude precrveno i isto par sekundi pomiješati sa sipom. Rekla sam list od lovora iće vanka. Sada uzet ćemo crno vino i podlit ćemo sav vino. Promiješati i čekati da vino ispari. Poslije ćemo dodati sol, papar i pustit ćemo da se uz podlijevanje sipa kuha. Dotle ćemo pripremiti rižu. Znači puštamo da vino ispari. Sada ćete u drugu duboku tavu, pola luka crvenog što smo ostavili i dodat ćete u to rižu. Jedna osoba šaka ženska riža. Evo ga. Promiješati i dodati vodu da se skuha riža do pola. Znači to radimo u međuvremenu dok se sipa kuha. Znači pustit ćemo prvo da zakristali malo pa ćemo dodati temeljac. Ovdje ćemo izvaditi list lovora
bacite ovdje, promiješati ovo. Sad ćete posoliti i popapriti. Samo da namistim, da mi ne bi previše. Tako. Stavite papra. Promiješati. I podliti sa temeljcem ili sa vodom. I onda pustite da se kuha, naravno uz povremeno miješanje i dolijevanje temeljca ili vode. Evo, dolili smo. Znači rižu skuhaj do pola jer ćemo kasnije dokuhati u rižotu. I to je cijela nauka. Poslije ćemo miješati crnilo. Kada omekšavanje gotovo sipa. Poklopite je obavezno. Evo sad sam upala mikrofon. Ljepše je kada je riža se ovako vidi nego kada je kupovno crnilo pa zacrnite rižat da ne vidite. Probajte kada vam je riža gotova, znači al dente, podlijevajte sve dok ne bude al dente. Sada ćete u rižot, kad je gotovo, baciti maslac, jednu kocku, malo. Rastopiti maslac, ostaviti malo rižot da odleži. Koliko vatere? 10 minuta? 5 minuti i poslužiti ga. Možete sa sirom, obavezno uz njega sir, pa ko voli da ga pospe sa sirom, ko ne voli, ne mora. Ja volim. Evo ga, naše rižoto je crni gotov. Znači to bi bilo to. Pretplatite se na kanal, ne zaboravite lajkat, komentirat, da kažem da je pretplata besplatna. I vidimo se u sljedećem video zapisu. Veliki pozdrav od Sanje.